Kapitang Inteng! Ay na. Bilbilangan nito yung tikwartana. Si putak man no sa dino ti pangikabilan na. Ay, kwa, aging bibisi tapno dinak madlaw. Dayjay ay na. Imasidagan iti kama may. Iti pandag tipungan nagayam ti pangiduldulinan na. Ay, amo ko, ti pangiduldulinan na. Ay, anak katugaw ka lang dito. Ito nagsil-silpon dyan mo. Silpon la ka na yun ti gamaw. Saan ba't akanayon? Italaing may... Nakaluto kan. Wen, itaipay. Nalamang ang tangarudaan. Wen, sige. Umuna ka lang ang tuyang. Amok ngamin na mabisin kan. Ta nakitangdan ka pa ikin ni Marikwanang. Apay, saan ka mabisain? Saan pa ituyang? Umuna ka latan. Sumarunuak ton no madamdama. Rumwar ka kadimana yung tuyang. Wen, mapanak manan makitangdan kin ni Marikwanang. Anya oras ka nga ron niya gawid niya? Ay, katinton malum Okay. Apay ayasang kadamag mau. Dagis ka ditag sa lunsawd. Malasi ka nga rudan ti makaamu dito balay, tagrubata kaun. Wayne! Malangaraw ditakan. Wayne! Sige laeng. Mapankalaeng. Tapno kisayak ti duldulin mo a kwarta. Na tiwaw ta, jipaw. Ay, wala nga raw, Jeep. Ala, rumwartan dito yung kusina da tataba daw. Jeep. Ayan na ni tataba daw. Adan samat dya kwartuda. Tataba daw! Ayan, maun! Agyaman kami iti danom. Inkamin, tata! Thank you! Abayan narabyan ka. Ay, nag-overtime kami kin ni Marikwanang. Nabambanog ak unay. Ang ka nga rodin agpulis Tamangan kan. Nakaluto ako niti kanenta. Agpaisaw? Wen, nakaluto ako na. Itaman pa'y nagluto ka. Uray Jack imbaga. Amok nga min anabanog ka nagtrabaho. Ay na, agyaman ak nga ron daw. Tuyang, Apay. mabalin ka di arumuwarak pa'y laeng. Katnurabain. Sa dino ti papanamaya. Ay kat mapanak iti ayan ni kumparik Awan ti rumbang apagdanagam tagawid ak tumot laeng. Good morning, Tuyang. Nay, Hap. nakaidasar ka gaya man iti kanang taba daw. Ay katwan Mala, agtugaw ka ang tamangantan. Saan ka kadi anapuyatan? Narabyan kan samot anagaway. Wen, inkarigatak ati bimangon iti nasyapa, tapno makaluto ak iti pamigatan ta. Dakal kinagbalbaliwan ni Bataw. Ay na, amangan nuad tamanin aramidin na akalukan. Amangan nu... Ito yang, napaulimag kamot ditan. Ay kwa. Ay, adala na lakib ka. Mala, agtugaw ka nga rodan tamangantan. Ay umuna ka namangan, at dapay aramida. Agpudno ka man, Bataw. Apay ka di aya. Kinisayam tindulin ko a kwarta niya. Kwarta? Saan mo't Kalta sino nga ron nga itinangala? Ay, amukon! Dakwarog kan gipot! Agtal na ka! Di nakulbudan si Kabadaw. Nangipanam ti kwarta ngay nalam,
Awan inalak Uray 5 aduleng awan. Nasaan asi ka tinangala? Asino nga raud? Amangan mat ano da jipot kan kwarog tinangala. Nga main, imay da nakiinom dito balay iti kalman. No kasta? Pinastrak mo ita? Ay katuan Taadamat dito unig ti mainom adanaw. Anyat nga tanga, marituyang. Sa anak agumatang maray. Anyang arod ngay. Umay kula sa ludsudan. No adda impabarya da jipot kan kwarog asang aribo kan ka. Awam mat maray. Apay aya. Ay, naksayan ngamin di indulin ko a kwartak. No kasta. Da jepot kan kwarog tatapam anangala. Un maray. Kastamot ngamin ti ko na ni Badungkaw. Nakiinom da kanu ngamin ijay balay idi kalman. Ay sus. Nas ka na maamuan ni Maribanang daytoy. Nay, napauli mo kamutin maray. Ay, amangan mo't no ni badong mo tinangala, maray. Di na magkungarog. Kat kunana nga awan tinal. Ala na. Adto yan tigat-gata nga matinapay, Maribanang. Agyamanak, marikwanang. Ay, huwag gaya, maray. Di magas ka din ni Marituyang ijayan yaw. Saan ba't? Apay aya? Imay nga min dito'y tersena kitagsapa. Damdamagan na no dahil pabarya dakwarog asang aribo. Kwarta? Wan, naksayan ka nung amin tiinduldulin na kwarta. Day, apay kumaadakwarog kan jipot ti atapan na anangala iti kwarta? Wan tanakiinom da kano itayan da marituyang iti dayding aldaw. Na, naglukon dagijay adwa, no naaramid dati kasta? Angam nay, di mo pa'y laong-ungtan ni kwarog Tanay, saan tayo pa'y asigurado? Apay akas tatilagap asimang pagdung Ay na, adda kano tinakaw da jipot kan kwarog a kwarta da marituyang. Anya? Kasta nga mitimbagan ni Marikwanang itay agsapa. Kano natakaw ti kwarta ni Marituyang? Ti kuna ni Marikwanang, iti kano kalman. Manungan tinatakaw? May saribo kano. Ay mangibabayin at talaga dahita akwarog Ang ti kuna ni Marikwanang kanyak, kasari tatapay anaimbag dakwarog kan jipot. Taatapan ni Marikwanang nga amangan nun ni pari badong tinangtakaw iti kwarta ni Marituyang. Mamuaklapod na nga tinakaw da. Ay, agsungpat na gidya adwa kanya. Ay. Kontrolem ti bagim inteng. Masapul nga amuan tayo pa'y tipod na. Kwaraw! Jipot! Umay kayo dito! Apay ka ti Angkyle. Di nakman kita ni ti kasta Angkyle. Anda ka din napatag ngay bagayaw, kapitan. Ginti di kay payla adwa. Awan mo ti amo mi abasol mi kada kayo Angkyle. Agpudno kaya. Pudno at tinakaw yung ti kwarta ni Marituyang? Anya? Ha? Kwarta? Awan mo tinalala mi a kwarta, kapitan. Nakiinom kami lang mo ti din namin sangal daw. Ganmay sa, at damot ni Tata Badong amang kitkita kada kami no bilang. No saan ada kayaw? Sino nga rin tinangala? Hindi may amo Angkyle. Basta may pasigurado may. Awan tinaktakaw mi a kwartada. Amangan mat nun ni Tata Badong tinangala, kapitan. Ada. Hey, kabay, Marikwanang! Na. Nabarte ka ni pari Badong. Nalaing kayon! Ay, sana ko mga uminaw. Ang inlibre nakmat ni pari Badong. Ang nabartek matin. Mas daawak nga rod. Tadalat ta kwarta ni kabadaw. Nalaing kayon. Taing kay maturugan. Nabartag kayon. Asino tinangibaga mabalin mo tagbartak abadong? Ito lang matmanad. Sa dino tinangalam iti kwarta nga gatang mo iti arak. Si kakadi tinangala iti indulin ko a kwartak.
Mamin ano ayamat niya ibagakin ka. Asaan na siya tinangalay ti kwarta mapukpukaw. In libre lang ni pare inting ti arak nga ininom eh. Ha? Maamwak lang agululbod ka. Agsaga nakakanyak bataw. Saan nga ron na siya tinangala? Apay ayaw nga ipapilit mo, ha? No saan apod no asika? Apay nga raw a defensive ka? No imbaga ka saan na siya tinangala? Saan na siya tuyang? Di mo man ipapilit? Di ta ka malayagay. Uy, Inteng. Ay, agriing kan. Dudura sada. Alas 8. Na. Sa payada dutik di barangay hulita. Iso nga ron ako nga agriing kan. Medyo nahang uberak. Ay, sa dino nga mi tinagiinuman nyo aya idirabi eh. Hindi man tersi na ni kagawad ko nang. No kasta, imutang ka manan iti arak. Ay, saan? Ni pare ba dong tigimatang iti ininom eh? Ay, sa dino ko mati pangalaan na iti kwarta na, kat awan mo trabaho na. Ungat pesaw. Nakitak a 500 tim pa barya na iti kalman ah. Oh, Na. Ay. makitamday ta, Inteng. Ay, amangahan no iso tinangkis sa iti kwarta nga iduldulin ni Marituyang. Sana pa basulan dat jipot kan kwaraw. Jape, anya ti imbagan ni Kapitan kan ka? Mapanta ka no iti ayan datataba daw. Anya? Inta ka no ibaga, asan adata tinangalay ti mapukpukaw a kwartada. Adda ni tatabadong ijay, Jape. Apay, kabutang mo ni tataba daw. Nudanugan na nga iti rupa ta. Saan mo't siguraw? Kaya't kumutlang agsasarita tayaw. Jak kaya ta siya ti mapagpabasol iti banag asan kumut nga inaramay. Huwag matkit di ah. Wanya, mapantan. Kasano ngayon no? Amaw, Ay. awan ti rumba nga pagbutngam. Tawan mo ti basol maw. No kabilan na ta ni tataba daw. Diag pulong ta kini ang kalakaw. Sige. Umanugot akon iti plano, Jape. Inanatuyang ti masabat ta, jipaut. Ay, nga peso, Jape. Ibaga talatan kan kwa na. Tapno oras santa na mapan, Jibalida. Naimbag nga oras niya, unanatuyang. Nay, sa dino ti papananyaw. Ije ko mabalayaw, nana. In kami kumaibaga kada kayaw, asa na da kami tinangalay ti mapukpukaw a kwartayaw, nana. Ah, pudno ka day? Nana, nakiinom kami nga agpaiso ije balayaw, nga madda ni tatabadong anang kita kada kamay. Iso akasano kumatakawan mi ti kwartayo ngay. Ha? No kasta nga raw. Amangan no ni badawng tinangala. Ha? Agsaga na day jay alaklakayan. Imbag tay may Marituyang. Adda ko maibagakan ka. Adda kumamat kayat ko asaludsuden ken ka Marikwanang. Sige, umunakan. Pudno ka di ani kapitan tigimatang iti arak nga ininumdakin ni badong iti rabi ay. Ay, day tamat ti kunak nga ibagakan ka, Mare. Saan ani Kapitan tigimatang? No kasta. Talaga ani badong tinangala iti kwarta nga indulin ka maray. Inchamba na idi awanak. Kan idi may nakiinom da jipot ken kwaraw. Tapno ada yung atapag. Asaan nga isaw tinangala. Isublim tinalam akwarta, wano papanawon ka! Ay ipangaasim atuyang. Ay di nagpapanawan Ay awanan ti amok apapanha. Sa dinaw tinangipanam itinalam akwarta! Kwa, naibuusahin. Ingatan ko ni ti arak. Anayan na iko. Talaga asaan kang agpampanunaw? Awan lang arudan ti trabaham. Agsayang kapay lang iti kwarta.
Amaw nga reservak na di akwarta, tapno at na maigatang itibagas, nga mindalampay lang! Ay, pakawanan na ko man ato yang. Tidakas na! Inraman mo pa'y da jipot kan kwaraw! Ala, inka agkid daw iti pamakawan ka da kwarta! Inkan! Wawawawahin na ito yang ay mapanakaw. Basta di nagpapanawan. Ay na, tatabadong! Saan anasaya at tinaramid mo? Kandi mo iraman ti sabali at tao, iti kalukwam. Taad-adda amadaksan ka. Ala sige! Dedan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, VG Paklay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.